ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. UMLA jaga Mausram constituency uba Olan Sing Sun hagah nyu terik ulailar aja apsau. Ulapan pawo kursan ting ya jingmi syakmat jiki kenuhun seng bahalang beper na kasnong Mausram bandawa ya kesorkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam dengan National People's Party bahkan kentiu no syakakerdan Civil Subdivision ya Mausram Community and Rural Development Block kanang penjan syushu ya gisnat rikam jong kesorkar syakit pajba. Hakajinya keren bigilak petai kubur uba Olan Sing Sun ulai tu bo anda lakut ke dorba senrai jong yang dorba thawai un saya lam ya kekenuhun na Mausram constituency balai gendu yu menteri rangba jong jela ukon rat ke sama ban pensngau halor kini kijing dawa jong ki pai ba nong song snong kebala slam bat kebala sa pongding lagi snem kani ketika isu keba long pending demand bo ka isu kebala slam ha keba madu ki political leader mensua ki public leader ki seng malang lia demand nak sarkar demand after demand akan mau kelas lema nadu isu abang perjuangannya ke politik so malah dia sengaja tengaru haji saya kan ke civil solution Mausram ngala dekren assembly ladawa bar ngala kren ba ke Mausram kala ide ban upgrade no ban dan create no ke civil solution laja marba ke Mausram ini lagi ya nujur Keranikor ke blok tang menolai asal solution. Kajungi itu ke pasal larim tang blok 1962. Di pindah kini di database ke area ke square kilometer kajungi. Oh Keranikor ke kami ke square kilometer kajungi. Ini kan salspa tam. Keranikor ke dulu spot ni spot na. Mereka population ini kami. Di ban berkat kajungi long ke terrain ke jengi ke jengai na poka headquarter ke jingdon jengi sibun ki jai bro ngi don nadu ki garo nadu ki coach nadu ki bengali ter ki bun ki community mo don poka posisi jengi kana kata nga iba la idan kan marmara ya ga administration ko kami jan sipai ba marmara ya sosial kami jan sipai ba di tengah civil solution kepala marmara ka sosial kami jan sipai ba mention tayo ngolai discuss about chief minister but the chief minister talking about ngisi akan baharin ke assembly session but ngatrai assembly session kendiat kan di melihat kan chief minister omba ngisi akan baharin ke autumn session teman long kemasang lalu apply in August telah dek kan session ngatrai kendang gaji untuk yang baru siap ki paper cutting ki petition labun ki bapoy poka chief minister secretariat di nakalayang jonga at my personal level ko mamali ngala ay gidi oleta te ngala impress ka government ban ngala kerpat ba kamosan kolong very deserving man yo kalau kaya masih solution nga kemen ba ka government ka bamata kandon hi ka political will ka ba na ino yang ka solution ban fulfill ya long demand ya pai ba nadu license house na ko don pigi ki FKGGP kliaki ki KSU kliaki umur bagi semua dia bangin yo no orang no ya kan sejak kadar kebiajan ni pai ba tu kisah malang kita ni kalau tiba ni boleh gini kan kini pun kalau tiba ni ban puni umpa token bagi ke jing dawa juga ba ban personal ya ke government ba ngila dei ban aina ke civil solution ni nomor ke penusla dan sian kelayo running call dan sian kelayo di nasiba ngilele ke blok ke larim tam berbangia kijai beri jengil babun dan ke blok tengah semua ke civil solution kan dikawai keban marai ke sosial kebajan si kijai beri bro but kejinya jeng isem halang baper kijai but behim ni ai but pursue government ya ke genuine cause ke banging itu hadin ke assembly session ngatrai kandon ke delegation ke ba ngani kundu isi mesta ya kita ke haga delegation mano bandon dengan lawan lagi tekandon ke delegation ngalade ke kren isi mesta ini Ah!